Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwe-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini engalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe u-Aviwe Namba, kubekwa ukuthi-ke ey'nsukwini-ke ezedlule watholakala-ke enqunyiwe, waqotshwa, wase-ke efakwa kwi-suitcase, wase-ke eyolahlwa. Kuthiwa-ke lesigameko senzeka laphaya endaweni-ke yase-Aliwal North e-Eastern Cape. Kubekwa ukuthi-ke isoka lakhe okuyilona okusolakala ukuthi-ke lambulala, kuthiwa-ke namhlanje liyavela enkantolo yakhona-ke laphaya e-Eastern Cape. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kutheni ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku, asihlangabezane kwivideo elandelayo.